Our God is a good God. Meie Jumal on hea Jumal. Our God loves you. Meie Jumal armastab sind. Our God is alive. Meie Jumal on elav. We're not serving a dead God. Me ei teeni surnud Jumalat. We're not just going through some motions. Me lihtsalt ei lähe läbi mingite emotsioonide. No, we can have a relationship with the one living God. Ja meil ei ole siis suhe kellegi sellise nõrga Jumalaga. And it's only because of Jesus. Ja see kõik on ainult tänu Jeesusele. God so loved the world, the Bible says, Piibel ütleb, et Jumal nii armastas maailma, that he gave his only son et Jesus tema andis oma ainusündinud poja Jeesuse to die, selleks, et tema sureks. so that through his death, Nii et läbi tema surma, through the blood of Jesus which was shed for us, läbi Jeesuse vere, mis valati meie eest, we now have a way nüüd on olemas meil tee, to get back into relationship with God. et minna tagasi suhtesse Jumalaga. And the simple truth is, Ja see lihtne tõde on see, if you believe Jesus was the Son of God, kui sina usud seda, et Jeesus oli Jumala poeg, born of a virgin, et ta sündis neitsist, sent to this et earth, ta saadeti siia maa peale, loved people, et ta armastas inimesi, died on a cross, suri risti peal, God raised him from the dead, Jumal äratas tema surnust ülesse and Jesus is alive today, ja et Jeesus on täna elus. and then you invite him to come live in your Ja heart, kui sina kutsud tema elama oma südamesse, you have received eternal life. siis sina oled vastu võtnud igavese elu. That is the promise of heaven. See on see taevatõot, jah, on olemas taevatõotus. Your body will die one of these days. Sinu keha ühel päeval sureb ära. We have a short time here on this Meil on earth, siin maa peal selline väga lühikene aeg, but your spirit is eternal. aga sinu vaim on igavene And God wants you to spend eternity in heaven. ja Jumal tahab, et sa vedaksid selle igaviku taevas. That's his plan for every boy and girl, See on tema plaan iga poisi ja tüdruku jaoks, every man and woman, iga mehe ja naise jaoks, on every continent, igal kontinendil, in every nation, iga rahva seas, every tribe, iga hõimu seas, every tongue. iga keele seas. He wants them to receive Jesus. Tema tahab, et nemad võtaksid vastu Jeesuse. And so part of the reason Riley and I travel to the world Ja üks põhjustest, mille pärast meie koos Railiga siis reisime mööda maailma, is to obey his command. on selleks, et kuuletuda tema käsule. As believers, we're to go into all the world. Usklikena me peaksime minema kogu maailma. We're to preach the gospel to every creature Me peaksime kuulutama evangeeliumit kõikidele siis, because he wants everyone to be saved. kuna tema tahab, et igaüks saaks päästetud. Amen. And so we're Amen. so glad you're here this Nii morning. et mul on nii hea meel, et te täna olete siin. And if you have your Bibles, Kui sul on olemas su piibel, open them to John chapter 10. siis ava Johannese evangeeliumi 10. peatükist. And we're going to look at verse 10. Ja me vaatame siit salmi 10. We're going to learn about Jesus, Me õpime Jeesusest, the price that he paid, sellest hinnast, mille tema maksis, and all that is available to us ja kõigest sellest, mis on saadaval meie jaoks. because of his great sacrifice. Tema selle suure ohvri tõttu. And so in verse 10, Nii siis salmis 10. it says this, the thief comes but for to steal, to kill, and destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. The thief is the devil. Varas on saatan. There is a devil. Et on olemas saatan. There is a hell to avoid. On olemas põrgu, mida peab vältima. The devil also has a plan for your life. Saatanal on olemas ka plaan sinu elu jaoks. He wants to steal from you. Tema tahab varastada sinu käest. He wants to kill what's important to you. Ta tahab tappa ära selle, mis on oluline sulle. He wants to destroy things in your Ta life. tahab hävitada asju sinu elus. But thank God for Jesus. Aga tänu Jumalale Jeesuse eest, Because God paid a price, kuna Jumal maksis hinna, we have access to relationship with God. on olemas meil see ligipääs siis suhtesse Jumalaga. And in that place, in that relationship with him, Ja selles kohas, selles suhtes temaga, we're protected from the me devil. oleme kaitstud saatana eest. Because Jesus whipped the devil. Kuna siis Jeesus andis peksa saatanale. He went down into his yard Ta läks tema aeda and he beat the bully up. ja siis ta selle riiukukke peksis läbi seal. He took the keys to death and hell. Ta võttis need põrgu võtmed tema käest ära. And so I'm so grateful. Nii et ma olen väga tänulik selle eest. And so know this, Ja nii et tea seda, that anything in your life, et mis iganes sinu elus, any circumstance, iga olukord, mis iganes olukord, any problem mis iganes probleem, that is stealing, mis varastab, that is killing, mis tapab, or that is destroying mis hävitab your family, sinu perekonnas, your sinu finances, rahaasjades, relationships, suhetes,
That is from the devil. see on saatanast. That is what he does. see on see, mida tema teeb. God does not use bad things to teach us. Jumal ei kasuta halbu asju selle jaoks, et õpetada meid. I am so honored to be able to travel to Estonia with Riley. mul on olnud nii suur au reisida siia Eestisse koos Railiga. She's one of my 2 beautiful little girls. tema on siis üks minu 2 ilusast tüdrukust. But as a daddy, aga isana my method of teaching her minu siis meetod, kuidas teda õpetada, is not to send her out here in front of the church. ei ole see, et saata teda siia koguduse ette Go ahead and play in the street a little bit, Riley. ja öelda, et Raili, mine mängi natukene seal sõidutee peal. And hoping a car just clips her so she learns not to play in the street. ja siis ma ütlen, et mine mängi seal koguduse ees ja siis loodan, et see auto lihtsalt paneb talle väikse laksu ära, et siis ta saab selge, või ma ütlen talle, et see kendest part. I wouldn't let Riley et ma ei lase Railil play out in the street et mängida seal tänaval and say, well, she'll learn when she gets clipped by a car. ja öelda seda, et küll ta siis ise õpib ära, kui ta sealt saab autot löögi. You guys would have me thrown in jail in Estonia, I hope. Teie viskaksite mind siin Eestis vanglasse, ma vähemalt loodan, et te teeksite nii. That'd be a bad dad. et selline oleks ju halb isa. But because I love her, aga kuna mina armastan teda, I will pull her from the street. siis mina tõmban ära tema sealt tänavalt. I will take her someplace private. ma viin ta kuskile sellise privaatsesse kohta. And I will discipline her. ja siis ma distsiplineerin teda. I'm getting sign language on the front row. ja siis Raili jääb praegu natuke vaikseks seal esireas. Riley's being a very good sport. Raili on selline väga hea selline näide. So listen, God loves you. nii et kuula, Jumal armastab sind. He will never send sickness or disease. ta ei saada mitte kunagi haigust või mõnda tõbe. He does not have it. et temal ei ole neid. He'd have to get it from the devil. tema peaks võtma selle saatana käest. And I'm getting ahead of myself. ja praegu ma lähen natuke endast ettepoole. But sickness or disease is not a part of God's plan. aga haigused ja tõved ei ole osa Jumala plaanist. And so if you look in the latter part of this verse, ja kui sina vaatad edasi siin salmis, we learn that Jesus came to give us life. siis me näeme seda, et Jeesus tuli siia selleks, et anda meile elu. An abundance of life. ja et anda ülirohkesti seda. Well, living sick is not a good life. see, kui sa elad haigena, see ei ole hea elu. How many of you have ever had any kind of symptom or sickness? kui palju teil teist kunagi on olnud mõnda sümptomit või haigust? Did you enjoy it? kas sina nautisid seda? I never have. mina ei ole kunagi nautinud seda. It's not God's plan. et see ei ole Jumala plaan. And so the devil will steal, kill and destroy. nii et saatan tapab, varastab ja hävitab. But God gives life aga Jumal annab elu through his son Jesus. läbi oma poja Jeesuse. We're going to turn over to 1 John. ja nüüd läheme 1. Johannese kirja, chapter 3. 3. peatükk. And we're going to look at verse 8. ja siis vaatame salmi 8. I want you to see in the Bible why Jesus came. ma tahan, et sa näeksid piiblist, mille pärast Jeesus tuli. It says here, we're going to read just the second half, Ulo, and maybe you just repeat after me. et me loeme ainult teise poole ja ma siis kordan Brenti järgi. It says, for this purpose, ja sellepärast ongi siis the Son of God was manifested, Jumala poeg saanud ilmsiks, that he might destroy the works of the devil. et ta saaks ära hävitada saatana teod. Jesus came to destroy the works of the devil. Jeesus tuli siia selleks, et hävitada saatana tegusid. The first work that Jesus destroyed, esimene töö siis, mille Jeesus ära hävitas, while he lived on this earth. sellel ajal, kui ta elas siin maa peal. If you look at Matthew, Mark, Luke and John in the Bible, kui sina vaatad Mattuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumeid, the Bible says he went about preaching, teaching, siis piibel ütleb, et ta käis, ta jutlustas ja õpetas and healing all that were oppressed of the devil. ja tegi terveks kõik, kes olid siis rõhutud saatana poolt. There's many stories of miracles. on olemas väga palju lugusid imedest. Miracles for moms. Neid imesid emade jaoks, Miracles for dads. isade jaoks. He did miracles for ta children. tegi imesid lastele. He opened blind eyes. ta avas pimedaid silmi. He opened deaf ears. ta avas kurte kõrvu. He caused the lame to walk. ta põhjustas seda, et need, kes olid lombakad, hakkasid Bible kõndima. says he even raised people from the dead. piibel räägib, et ta isegi tõstis surnuid, et ta tõstis isegi surnuid ellu. And so we get a picture of God's heart in the life of Jesus. nii et me saame siis pildi Jumalast, kui me vaatame Jeesuse elu. That his plan is always to heal sickness and et disease. tema plaan on alati teha terveks haigustest ja tõbedest. Never in the Bible did Jesus say, mitte kordagi ei öelnud Jeesus, kui me vaatame piiblit, you learn something from cancer. õpi sina midagi vähist, You learn something from that bad leg. õpi sina midagi sellest halvast jalast.
What we need to learn from those kind of things mida me sellistelt asjadest peame õppima, is they're stealing, killing, and destroying, on see, et need varastavad, tapavad ja hävitavad and run back to Jesus because he's redeemed us from those ja things. jooksma tagasi Jeesuse juurde, kuna Jeesus on lunastanud meid neist asjadest. The Bible says Piibel ütleb seda in Matthew chapter 8, Matteuse evangeeliumi 8. peatükis, verse 17, salm 17, that Jesus himself et Jeesus ise, bore our et sickness tema kandis meie haigused and he carried our pains. ja tema kandis meie valusid. So yes, when he came, Jah, kui tema tuli, he was crucified, siis tema löödi risti he was buried, ja siis ta maeti maha he was raised from the dead. ja siis ta tõsteti surnust üles. That was for eternal life, Et see oli igavene elu for the promise of heaven. selle taeva tõotusega But part of that eternal life affects our bodies. ja osa sellest igavesest elust siis sisaldab ka meie ihusid. It affects you right where you're Et at. see mõjutab meie ihusid, see mõjutab seda, kus kohas sina oma elus praegu oled. He carried those things so you don't have to. Tema kandis neid asju selleks, et sina ei peaks neid kandma. God's plan for you is health, Jumala plaan sinu jaoks on tervis, it is strength, tugevus it is life, ja see on elu. it is wholeness. See on selline terviklikkus. Jesus came to destroy the works of the devil. Jeesus tuli siia selleks, et hävitada saatana tegusid. And so we saw him demonstrate that as he lived on this earth. Ja meie nägime teda demonstreerivat seda, kui ta elas siin maa peal. I'm going to, for those of you taking notes, Ja need, kes te praegu kirjutate märkmeid, I'm going to give you about 2 or 3 more scriptures ma annan sulle umbes 2 või 3 kirjakohta veel, that you can go back and look at later this week. mille juurde sa võid pärast minna tagasi ja vaadata neid siin nädala jooksul. In Matthew chapter 4, verse 23, Matteuse evangeelium 4. peatükk ja salm 23. this is one of those places where it says Jesus went about preaching the gospel. See on üks nendest kohtadest, kus räägib, et Jeesus käis ringi ja jutlustas evangeeliumit. And he healed all manner of sickness. Ja ta tegi terveks igasugustest haigustest. Not just colds, Mitte lihtsalt külmetusest, not just hangnails, mitte lihtsalt sellistest katkisest sõrmest, but all manner, aga igat sorti haigustest. every kind of disease, Igat tüüpi haigused, mis oli? every kind of sickness. Igat tüüpi tõved haigused. In Matthew chapter 9, verse 35, Matteuse 9:35. the Bible says he went about teaching, preaching, and healing Ja Piibel ütleb, et ta käis ringi ja ta õpetas, jutlustas ja tervendas every sickness and every disease. igast haigusest ja igast tõvest. Not just some, Mitte lihtsalt mõnest, not just when he felt like it, mitte lihtsalt siis, kui ta tundis, et tahaks teha seda. not because he loved this person more than somebody else. Mitte sellepärast, et ta armastas seda inimest rohkem kui kedagi teist. He healed all that were oppressed of the devil. Et ta siis tervendas kõiki, kes olid rõhutud saatana poolt. He healed every sickness and every Ta disease. tegi terveks igast haigusest ja igast tõvest. And that is his plan for you and for your Ja family. see on tema plaan sinu jaoks ja sinu perekonna jaoks. And the last one that you can write down when we won't turn there. Ja viimane kirjakoht, mille sa võid üles kirjutada, me praegu ei keera sinna. In Acts chapter 10, verse 38, Apostlite teod 10. peatükk salm 39. it says Jesus went about doing good. Apostlite teod 10:38, seal ütleb seda, et Jeesus käis ringi ja tegi head And healing all. ja tegi terveks kõik. There's 3 different places in the Bible Piiblis on olemas 3 erinevat kirjakoht, erinevas kohas on need kirjakohad, where it is clear that he healed all, kus on väga selgelt öelda, et ta tegi terveks kõik. every disease, Igast haigusest, every sickness. igast tõvest. The only time that he was limited, Ainuke kord, millal ta oli limiteeritud, the only piiratud. time he could not, Ainuke kord, kui ta ei saanud teha, it was could not, what not would not. mitte ta siis ei saanud teha, mitte see, et ta ei tahtnud teha, aga ta ei saanud teha. Was when folks he was endeavoring to help Oli siis, kui et need inimesed, keda ta siis tahtis aidata, did not believe that he wanted them healthy, ei uskunud seda, et tema tahtis, et nemad saaksid terveks. or did not believe he could help them. Või nad ei uskunud, et tema saab teda aidata. And so that means, like we've been sharing with the youth all week, Nii et see tähendab seda, nii nagu me oleme jaganud ka noortele siin terve nädala, that each one of us, et igaüks meist, we have a choice. meil on olemas valik. We can choose to believe. Meie saame teha valiku uskuda. We can choose to embrace faith, as Pastor Barry's been talking Me about. võime siis teha selle valiku, et me haarame kinni sellest usust, nii nagu pastor Barry on rääkinud. And our faith in God will pull us through any situation, Ja meie usk Jumalasse tõmbab meid läbi igast olukorrast, any circumstance, igast situatsioonist, any sickness, igast haigusest,
any kind of attack on our family, igat tüüpi rünnakust meie perekonna vastu, on our body, meie ihus, on our meie finances, rahaasjades, on any area of our life, mis iganes meie elu valdkonnas. if we just believe Kui meie lihtsalt usume, that He's a good God, et tema on hea Jumal, that He loves et us, tema armastab meid, that He's given us life, et tema on andnud meile elu, not just the promise of heaven, mitte lihtsalt selle taeva tõotuse, which would be enough all by itself, mis oleks juba iseenesest piisav. but our God is so good Aga meie Jumal on nii hea, that He wants us to have eternal life now. et tema tahab, et meil oleks igavene elu praegu juba. He wants it to affect our bodies. Ta tahab, et see mõjutaks meie ihusid. He wants it to affect your Ta finances. tahab mõjutada sinu rahaasju. He wants it to affect our marriages. Ta tahab mõjutada sinu abielu. He wants it to affect our Ta children. tahab mõjutada meie lapsi. He is a good Ta on God. hea Jumal. He loves us. Ta armastab meid. He loves you. Ta armastab sind. And so we just want to encourage you this Nii morning. et me tahame täna hommikul sind julgustada. Look over at Romans chapter 8. Ja palun nüüd vaata Rooma kirja 8. peatükki. We're going to read from verse 11. Me loeme siit salmist 11. Let me tell you the greatest miracle that has ever happened. Las ma ütlen sulle, et see kõige vägevam ime, mis üldse kunagi on juhtunud, It started with Jesus see sai alguse Jeesusest. when He was crucified. Siis, kui tema löödi risti, He was buried. ta oli maha maetud. God raised Him from the dead. Jumal äratas ta surnust üles. That's a mighty miracle. See on väga suur väeline ime. But after that time, Aga pärast seda aega, because of the price that God paid, selle hinna tõttu, mida Jumal maksis, when any man, woman, boy or girl kui siis kes iganes mees, naine, tüdruk, poiss, kes oli sündinud, they hear the kui gospel, nad kuulsid evangeeliumit, they believe what I've told you about Jesus, nad uskusid seda, mida ma olen sulle rääkinud Jeesusest. when they pray Kui nad palvetasid with their mouths, they invite Jesus oma suuga ja nad kutsusid Jeesuse, to come be their Savior, et ta tuleks ja oleks nende päästja, an incredible miracle takes place. et siis sünnib selline imeline ime, Where once there was eternal separation from God, kus ennem oli selline igavene eraldatus Jumalast. a spirit that was dead because of sin, See vaim, kes oli surnud selle patu tõttu, God's Spirit comes in siis Jumala vaim tuleb sisse and He recreates us. ja tema loob meid uueks. He gives us a new Ta nature. annab meile uue loomuse, He breathes life into our et spirits. ta siis hingab elu meie vaimu. Some translations of the Bible Mõned piiblitõlked say we become a new species, ütleb, et meist saab selline uus liik, a brand new creature. täiesti uus loodu. That is a mighty miracle. Et see on suur ime, väeline ime. We can't see it on the outside with our eyes, Me ei saa näha seda oma silmadega välispidiselt. but if you've been born again, you know it's true in your Aga heart. kui sina oled uuesti sündinud, siis sa tead seda oma südames. And it has affected your Ja lives. see on mõjutanud sinu elu. And so as we look at Romans chapter 8, Ja kui me vaatame nüüd Rooma kirja 8. peatükki, verse 11, salm 11, it says, "But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you." kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. The same spirit that raised Jesus from the dead, See sama vaim, kes tõstis Jeesuse surnust üles, when you are born again, siis kui sina sünnid uuesti, comes and lives on the inside of you. tuleb ja elab sinu sees It empowers you. ja see annab sulle väge. That spirit of God See Jumala vaim does not coexist with sickness and disease. ei eksisteeri koos haiguste ja tõvedega. It has the power Et seal on olemas see vägi, to quicken your mortal body. et teha terveks sinu surelik ihu. He will make things right. Tema teeb asjad, seab korda. He created you. Tema lõi sind. He knows how you work. Ta teab seda, kuidas sina toimid. Every system, Iga süsteem, every organ, iga organ, every tissue, iga selline osa sinust. and the same spirit that raised Jesus from the dead, Ja see sama vaim, kes äratas Jeesuse surnust üles, he will quicken or make your body right. tema siis teeb terveks ja teeb korda sinu ihu. And if he can recreate your spirit Ja kui tema saab uueks luua sinu vaimu, with a simple invitation, selle lihtsa kutsega, with your mouth inviting him, selle läbi, et sinu suu kutsub teda, well, we can receive healing in the exact same way. siis meie saame vastu võtta tervenemise täpselt samal viisil. There's lots of ways to receive healing. Et on olemas väga paljusid erinevaid viise, kuidas vastu võtta tervenemist. Pastor Barry and Brenda can lay hands on the sick, Pastor Perry ja Brenda, nad saavad panna käsi haigete peale and they will recover. ja siis nad taastuvad, nad saavad terveks. There's a certain amount of authority that comes with the office of a pastor. On olemas selline teatud autoriteedi kogus, mis tuleb pastori üle, kui ta on ametis. Thank God for good pastors. Tänu Jumalale heade pastorite eest. But the Bible Aga says piibel ütleb seda,
Believers will lay hands on the sick. Et usklikud panevad käed haigete peale. And they will recover. Ja siis nemad saavad terveks. And so Pastor Barry and Brenda will lay hands on the sick. Nii et pastor Barry ja Brenda panevad käsi haigete peale. Not because they're the only ones. Mitte sellepärast, et nemad on nüüd ainukesed. Who can administer healing. Kes saavad siis teenida nii, et inimesed saavad terveks. But God has instructed them. Aga Jumal on juhendanud neid. To demonstrate. Et demonstreerida. To equip. Et varustada. To train. Treenida. The church. Treenida kogudus siis. All of you. Kõiki teid. You can lay hands on your children. Teie saate panna käsi oma laste peale. And as a believer. Usklikuna. In the name of Jesus, you can drive sickness and disease. Sa saad Jeesuse nimel välja ajada haigused ja tõved. Out of their bodies. Nende ihudest. Because the same spirit which raised Jesus from the dead. Kuna see vaim, kes äratas Jeesuse surnust üles, ta elab sinu sees. Amen. 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 Let's look at one last scripture here in Luke chapter 13. Ja vaatame siin viimast kirja kohta, see on Luuka evangeelium 13. peatükk. And as you're turning to Luke chapter 13, we'll look at verse 10. Ja kui sa lähed sinna Luuka evangeeliumi 13. peatükki, siis me vaatame sealt salmis 6. Let me just remind you that in Hebrews. Ja las ma tuletan sulle meelde seda, et Hebra kirjas. Chapter 13 verse 8. Peatükis 13 salmis 8. The Bible says Jesus. Piibel ütleb seda, et Jeesus. He's the same yesterday. Et tema on see sama eile. Today. Täna. And forever. Ja igavesti. What Jesus did when he walked on this earth. See, mida Jeesus tegi siis, kui tema kõndis siin maa peal. Healing all that were oppressed of the devil. Kui ta tervendas kõiki, kes olid rõhutud saatana poolt. Healing every sickness and disease. Tervendades kõikidest haigustest ja tõvedest. He's still doing today. Siis tema ikkagi tänapäeval teeb seda sama. And he will do it forever. Ja ta teeb seda igavesti. But as born again believers. Aga meie uuesti sündinud usklikena. As children of God. Jumala lastena. Jesus lives on the inside of us. Jeesus elab meie sees. So how is he going to do those things? Nii et kuidas ta teeb neid asju? He's going to do it through us. Ta teeb seda läbi meie. And so I want you to be encouraged this morning. Nii et ma tahan, et sina saaksid julgustatud täna hommikul. God's plan for you is health. Jumala plaan sinu jaoks on tervis. Thank God for doctors. Tänu Jumalale arstide eest. Thank God for medical professionals. Tänu Jumalale nende technology. Sellise tehnoloogia eest ja meditsiini eest. All of the things that we have today. Kõikide nende asjade eest, mis meil tänapäeval on. If you have issues in your body. Kui sinu ihus on olemas mingisuguseid selliseid asju, probleeme. I encourage you to run all the channels. Siis ma julgustan sind, et mine käi läbi kõik need kanalid. See the doctor. Käi arsti juures. Take medicine. Võta ravimid kui vaja. But know this. Aga tea seda. That he is the great physician. Et tema on see kõrgem, kõige peaarst siis. He is the best doctor. Tema on parim doktor. And so put your confidence in him. Nii et pane oma kindlust temasse. In his word. Tema sõnasse. And still pursue the natural. Ja ikkagi kasuta siis ka seda loomulikku. Path of treatment or whatever you might need. Seda loomulikku siis teed, mis su tervenemiseks vaja on. Because he loves you. Kuna tema armastab sind. His plan for you is health, strength and wholeness. Tema plaan sinu jaoks on siis tervis, tugevus ja terviklikkus. If he healed in the Bible, kui tema tegi Piiblis terveks, he's healing today. Ta teeb tänapäeval ka terveks. And he will heal forever. Ja ta tervendab igavesti. And so in Luke chapter 13 verse 10, Luuka evangeeliumi 13. peatükis salmis 10. It says, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim 18 aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. And when Jesus saw her, he called to her and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. And he laid his hands on her and immediately she was made straight and glorified God. Ja ta pani käed tema peale ja otse kohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. And immediately the religious rulers, ja siis koheselt need religioossed juhid seal, they began to question him. Nad hakkasid panid tema nagu küsimuse alla. And what I want you to look at is verse 16. Ja mida mina tahan, et sa vaataksid, on salm 16. Because Jesus answers. Kuna Jeesus vastas. And he makes it very clear the origin of sickness. Ja ta teeb väga siis selgeks selle, kus kohas see haigus pärineb. Verse 16 says, Jesus said. Salm 16 siis Jeesus ütleb. And ought not this woman, being a daughter of Abraham, kas siis teda, kes on Abrahami tütar, whom Satan hath bound, keda saatan on siis sidunud,
all these 18 years, juba 18 aastat be loosed from this bondage on the Sabbath day. on hoidnud ahelais, et ei oleks tohtinud sellest köödikust lahti päästa hingamispäeval. So Jesus in his answer said this. Nii et Jeesus oma vastuses ütles seda. He said this condition, Ta ütles, et see olukord, this sickness or disease, see haigus või tõbi, it was bondage. et see oli selline ahel. It was stealing, killing, and destroying. See varastas, hävitas ja tappis. It's the same in your life. Ja see samamoodi on ka sinu elus. If you have symptoms of any kind, Kui sul on mingisuguseidki sümptomeid, if the doctor's given you a bad report, kui arst on andnud sulle mingi halva diagnoosi, God is not teaching you, siis God is not trying to teach you, Jumal ei proovi sind õpetada selle läbi, the devil's trying to steal from you. vaid saatan proovib varastada sult. So you need to recognize this is from the devil. Nii et sa pead ära tundma, et see on saatana käest. In verse 16, it makes it very clear. Jesus said this was from Satan. Ja salmis 16 me näeme väga selgelt, et Jeesus ütles, et see on saatan. So sickness and disease is bondage. Nii et see haigus ja tõbi, et see on selline ahel. It's from the devil. See on saatana käest. The third point he made is that she should be loosed. Ja see kolmas point, see kolmas selline põhipunkt, mida ta ütles, on see, et ta peab saama vabaks. And so any kind of symptom in your body is bondage. Nii et mis iganes sümptom sinu ihus on ahel, It's from see Satan. on saatana käest. Jesus said it should be loosed or made well. Ja Jeesus ütles, et sa pead saama sellest vabaks ja lahti saama, siis sa pead saama terveks. And then he declares that she's a child of Abraham. Ja siis ta kuulutas seda, et tema on Abrahami tütar, Abrahami laps. Write these two scriptures down. Kirjuta need 2 kirjakohta endale üles. In Galatians chapter 3, verse 7, Galaatia 3, salm 7 and in verse 29. ja salm 29. I want you to know that you are a son or daughter of Ma Abraham tahan, et sa teaksid, et sina oled siis Abrahami poeg või tütar, if you've been born again. kui sina oled uuesti sündinud. Because the Bible calls him the father of faith. Kuna Piibel kutsub teda usu isaks. He believed and it was accounted unto him as righteousness. Tema uskus ja seda arvestati temale õiguseks. He was one of the first to believe God is a good God. Ta oli üks esimesi, kes uskus, et Jumal on hea Jumal. And he has good plans Ja for et me. tal on head plaanid minu jaoks. And when he tells me something, Ja kui tema ütleb mulle midagi, I know my God is going to do it. siis ma tean seda, et minu Jumal teeb seda. And so when we are Nii et kui meie oleme children of God, Jumala lapsed walking in faith, ja me kõnnime usus, believing he's a good God, usume seda, et tema on hea Jumal, we are also children of Abraham. siis me oleme samuti Abrahami lapsed.